Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Današnji video ću vam pokazati jednu veštinu koju kada naučite, koristite do kraja života. Kao kod vožnje bicikle, kada vaši prsti znaju gdje je koje slovo, nećete više razmišljati o tome. Kompjuteri su svuda, tako da čime god da se bavite, imat ćete malu prednost u odnosu na druge, a otvaraju vam se i vrata mnogih poslova na internetu koji obuhvataju ovu veštinu. Kao što vidite u naslovu, radi se o brzom kucanju. Poenta je u tome da prste postavite u početnu poziciju, a zatim najbliže dugme pritisnite prstom najbliže njemu. Palac vam služi za space, a malić za velika slova ili enter. Sva pravila su izmišljena kroz iskustvo i možete ih korigovati. Sad ću vam pokazati neke sajtove gdje možete učiti, vežbati i zabavljati se dok brzo kucate. Taj. Ovdje možete vežbati dok se trkate u igrici. Možete odabrati trku brodova ili klasičnu trku. Kada pobjeđujete, dobijate novac u igrici kojom možete kupiti novi brod ili novi auto. Imate puno izbora. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down. Sljedeći sajt je typing.com. Na ovom sajtu možete lako naučiti kojim prstom treba kucati koje slovo. Imate kratka videa ukoliko su vam potrebni. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Keyboard.com. Sljedeći sajt prepoznaje koja slova sporije kucate i vežba vas baš na njima. Monkey Type prije očima jedan je od poznatijih sajtova. Na ovom sajtu sam ja naučila da brzo kucam. Zove se Rata Type. Ukoliko želite naučiti još veština, prijavite se na moj kanal. Vidimo se uskoro.